Je poraz, moram priznat, potpuno zaslužen, možda i malo bolan s obzirom da se radi o našem susjedu koji nas je porazio i pokazao nam s kakvom željom, energijom i žarom treba igrati ovakve utakmice, bez obzira što se igralo po vrlo teškom i spornom vremenu. Mislim da mi nismo bili na energetskoj razini na kojoj smo bili do sada, sa nedostatkom duela, trke, pogotovo neobavezne igre, pogotovo trke bez lopte. Mladost je to znalački kaznila i iskoristila, pokazala da je jedna vrlo kvalitetna ekipa koja može igrati i zapaženu ulogu ako nastavi u ovakvom ritmu. Vidi se da imaju želju i energiju iz prve lige federacije gdje i to još nosi taj elan. Ja im moram stvarno čestitati na potpuno zasluženu pobjedu. Mi smo otvorili to pitanje već na početku pripreme nedostatka širine igračkog kadra. Danas se to pokazalo, pogotovo u drugom dijelu, da imamo 13-14 igrača na koje možemo računati u ovoj sezoni Premier lige koja nas čeka. Ovo ostalo je vrlo upitno i ne reagiramo li vrlo brzo možemo imati jako puno problema. Vidite kad nam nositelji igre 3-4 igrača podbace da smo mi u velikom problemu, ne protiv Mladosti, već i protiv bilo kojeg drugog protivnika. Prema tome moramo se dobro potruditi, analizirati ove pogreške koje smo danas radili, mobilizirati svoje redove, zbiti se, jer sa ovakvim načinom igranja i ponašanja i sa ovakvim fondom trčanja i nedostatkom agresivnosti počeli smo o previše stvari razmišljati, a najmanje onome što nas treba zanimati, a to je prezentacija na zelenom travu. Subota, vidio sam za tebe, koliko nogometaša znaš? Subota, evo vidite, ovo je za sada 18+2 i Pezer koji ima lakšu povredu kojeg smo danas poštedili. Ove današnje utakmice, to je kadar koji mi trenutno imamo. Neki igrači su i ovdje da se svide, nisu se Bog zna što pokazali, tako da je kadar sužen maksimalno. Vidjet ćemo može li se reagirati u ova 2-3 dana. Tražili smo kapitalce, igrače koji će oplemeniti našu igru i podignuti razinu naše igre na jedan veći nivo. Ovo je vrlo upitno i ako krenemo s ovim na pripremu, smatram da jako puno problema možemo imati sljedeće godine u Premijeru.